Kipulit Enforcement Jonga Khasi Hills Autonomous District Council KHADC but Kipulit ha kapratarik naitung kilalit shigithan dem senyong banjurep ikikot kisla jeng kinong di dukan kibamde ki riulom ha kani kejaka kani kejinglet khandra jeng ki enforcement but Kipulit kalami hadin bikilayo jeng tip badon ki kenhon kiblalit khandra dukan klem de yo bor na ki bor Sinchar district ne na ka KHADC Kipulit bat ki enforcement wing jong ka KHADC kilalit shigithan dem senyong ban pentre kam ye ki bor jong ka an uba refreshal shabong license officer in charge East Khasi Hills ulai thu bikilalit ban check tang ha ki benta jong dem senyong bat ulong pala ban ai ka jingkhen ka babanya hadu kan nutli ki dukan ke badon trading license bat kan nutli ki bamdon Itu Malik ko bolong na. Abu के पास क्या डॉक्यूमेंट है? अभी क्या डॉक्यूमेंट है देखो एपिक है कि नहीं एपिक इलेक्शन का बोला है इलेक्शन नहीं फोटो तो नहीं है इन्हीं तो क्या आधार कार्ड भी इलेक्शन का है इलेक्शन कार्ड कितना उधर भी है नहीं क्या आपका नहीं है इधर में कितना दिए कम है orang tu lain ini orang atau apa Pak bila bersih tu apa ide bagani jingwan kerja implementasi ngadi refreshal sebong di babat dua licensing officer jongane ka iskasil jingwan jungi mentasi layo na direction na kya ayo tulki ba kandan ki seng balang ki bonon check ya ga driving license ni than dat sayang nang song dan kalau teli kita di dukan ki bam shimla dan ki kot kisan lani ki bam shimla pen thmai kita ki kot tu kat menta dengan pada yo report amar bun ki bay lagi jong ke area sai ka tu ngin ai hadian ka report kan no ki baton kan no ki bam renew kan no ki bam dan license kan no ki bala renew ngan saya ai hadian tu kagini gini ki than ki ba phila sedang ban kendram ta sin dukan adu nai sedang ba do ai perkot jing sai jing mut jing yo information ba kin lek na nang song ba den sinyong kat ba i dan pat ki bang information ba kini seng balang ki sang sana pulo tena pulo kam de ga jurisdiction bangi pek ngi ya man trading lesson ban ai de sang tang na dem sinyong ki penkot na ha tang sidang hadin sinyong iki ong tin sa continue ni kin sa ai tin tip ne pem da ketika jongki hi